Nkulunkulu nakasukuma titsa takhe tiyasakateka labamtondzako babalekele embi kwakhe. Siyabonga. Nkulunkulu uma asukuma titsa takhe tiyasakateka. Lesengesi let God kungazuthi kune action. Nkulunkulu akasukume bese titsa takhe tigcwala tikhotsa tiyasakateka. Bese ke labo labamenyanyako, those who hate him, bayabaleka embi kwasimakatsi. Kutsatsa kusukuma kwaNkulunkulu kutsi titsa tigcwale tikhotsa. Uma angakasukumi tiyedzelele kuba ngazuthi kukhona letingakwenda. Tibe solo tijama endleleni kanti phela kufune kuhanjwe. Uthi nakasukuma bese kushintsha stage kuthi nyalo-ke sengilesinye sigaba akasukumelide. Lokusukuma kwakhe kwenta ukuthi letitsa tibone zi akusadlalwa kenyalo. Hallelujah. Tiyanyakata. Kuthiwa tiyasakateka. Hey, tiyasakateka. Nasasukumile uNkulunkulu. Umbhalo uyasitshela ukuthi wathi uNkulunkulu ngalelilanga nabawela lwandle lolubovu lwathi nalumbona uNkulunkulu lwase luyabaleka. iJordani yathi nayimbona yachekeka ekhatsi. Tindzaba tasinatimbona tase tiyanyakata. Sekuthiwa kungani wena tindzaba nende nje mthuthumele embi kwasimakatsi wena lwandle lolubovu uvuleke ekhatsi na? Ngubani longema uma uNkulunkulu esefikile? Who can? Ngubani? Kunesitha lesijamile lesenta kutsi kube ne-inactivity kungazuthi akwende kulutho empilweni yakho, empilweni yami kanti sibazalwane. Uthi uNkulunkulu kumele uthi ngisukume usukume kuze kuthi kube khona umnyakato. The status quo asilungi. Kuthi ungahlala nalolo kwedzelelako kuhledi akulungelani, akuhambi kanjalo. Something must give. Ngekusho kwaNkulunkulu. Kuthi progress akuyiwa phambili. Kuhleliwe nje. 2, kune deprivation. Kuthi kunetintfo empilweni leti empty letingekho lengitidzingako. Ngiyatifuna kodwa dikho kanti tikhona. Can you imagine? Ngoba uNkulunkulu akacambe manga. Uthi nakakhuluma asi kutawuba nje. Usho lokho konjalo. But uma letintfo latikhuluma setitaba nje ngingatiboni, i-deprivation leyo. Kunesitha lesihleti lesijamile. Sibita ukuthi kube nemuntu losukumako. Njalo kunakusuma uNkulunkulu titsa tiyanyamalala. Nami nawe na usukuma kutaba nekushintsha kwetintfo endleleni. Tingeke tishintshe until ngisukume. Kufune sisukume. Asisukumi bulanti tsine bantwana bakaNkulunkulu. LeBhayibheli liyasitshela lithi hlomani tonke tikhali taNkulunkulu. Angithi Ephesians 6:10-18. Saka sakhuluma ngalamavesi kulamalanga lendlulile kulawa. Kepha lengifuna kuconze kuko namuhla indzaba yekuthi nithandaze
ngetikhatsi tonke always praying with all prayer. Tonke tinhlobo nemagiya emthandazo awa engagwe nekuncusa nekumoya. Bese nithi watching thereunto with perseverance ngekubeketela. Nihlale nilinze ngekubeketela. Lamagama lawo ekuthi you are watching akasiwe magama la passive kuthi ngihleti phasi ngibuka tinto tiyendeka. That's the wrong connotation of watching. Watching ligama leli active ngoba likhuluma ngekuba giving strict attention. Umuntu lohlete eklasini alalela tinva tivamise kumshiya letikhulunywako u-attentive lo muntu loyo. Kunalomunye professor uthi ubhezi uyafundzisa eklasini uyambona lo wekunene ukuthi hayi ngazuthi le into sesikhuluma kwakativa manje ngazuthi akekho la lo muntu station ngathi asingene ambude ukuthi hey wakithi khamba njani athi I am covered. Okay, you're covered. Aba siyakhuluma hayi man, this man is not here. Khamba njani athi I'm covered. Uthi ngabona ngeexam ukuthi this man was uncovered. Ngoba iexam isefika iyachaza ukuthi lo muntu lona abe ngasi covered phela lo muntu lo. Stage siyahaza. Stage siyahaza. Bathandekayo, watching means you are alert, always alert. You are on your guard. Constantly you are alert. Ubona lokuthi yini lenteka naseyichamuka uyabona uthi no sekuyonakala kufuneka engage naligiya leligiya lela lisasebenzi sengena naligiya nyalo alisasebenzi ngena nali ngulo muntu lo watching and praying lo dawukhona kushinje emagiya kazi lo longane ndzaba naloko diyawachamuka tinto solo ubambe ligiya la itolo kanzi ligiya sekufuneka lishinjwe kwanze ukuthi kude lokwenteka kwempilweni kuthola kube senkonzweni. Uma nikhumbula abafundi bathandazela nangumuntu lophethwe yini madimoni noma kunjani nesithuthwana noma kunjani Jesu akekho usentsabeni bathandaza hey lento kwangaphumi kwangente kulutho nake fika Jesu instantly kwenteka tinto. A wise man uyabe uyabuta ukuthi kimi yini lilebambe ukuthi kungendeki base bambuta ngasense sehlwe yini sikwende lokho uthi Jesu lolu hlobo aluphumi lolu hlobo kusho ukuthi ngalelinye ligiya lofuna ulifake somebody who's watching and praying udawushinje emagiya isilenkulumo that you may have full strength and ability. Ube nemandla ngalokuphelele lagcwele. Ube nelikhono. Likhono lokuthi ube counted worthy. Kuze utokhona ku-escape. Uma leti tinto tisetendeka. Kunetinto letawendeka. uNkulunkulu uye avuse tinceku takhe atshele libandla lakhe kuthi bandla sikhathi sekuvuka ebuthongweni kuze ukuthi ngilona loyo atimisele ekukholweni kwakhe kuze ukuthi nasetifika letinto utokhona kuba nemandla lagcwele. 2 ube nelikhono kuze ukuthi nawe ube counted worthy uto escape. Igama lenkosi malibonga. Uma silibandla sihlangene la sithe under this assembly. But nasiphuma lapha lomunye usenhlambeni, lomunye usembekelweni, lomunye usemhlume, lomunye usembabane, lomunye ukuphi. uNkulunkulu ubheke ukuthi ngale khathi sehlukene la sikhona ngakhona uma sivukile sithandaza kwendeke tinto we are covering
le geographic location lesikuyo, we are able to affect what is happening in the spirit world. Why? Ngoba uthi uNkulunkulu letikhali lesilwa ngato thina lesivuka ngato adisito tenyama. Tinemandla uNkulunkulu. Tenda lokuthi singathwali tandla enhloko njengabo bonke abantu labathwala tandla enhloko sibe ngathi siyabukela kuthi kwendekane emangweni lesiphila kuyo. Kwendekane emakhala esiphila kuwo. Kwendekane esiveni esiphila kuzo. Thine sinemandla neaccess kuNkulunkulu. To bring everyone onto the table, simlethe uNkulunkulu. uNkulunkulu ophethe ingcondo netinhlitiyo netimpilo dawo wonke umuntu sinemandla ekukwenta lokho. Watching. We are standing worthy. uNkulunkulu ubheke wena ubheke mina. Kulenzawo lengikuyo, kulenzawo lokuyo, kunema forces la sebendako. La destabilizewa ngekuthi kunemzalwane lothandazako. Uma uthandaza, we are disturbed in the spirit. Bese lesitha singakhona ukujangaza. Kuze kuthi sitawuba nema inroads njengelibandla. Kuze kuthi uNkulunkulu angathathele kuphasi nje njengeligabha lakhe yeye. Bathi woze uNkulunkulu. Kufuneka lokho. Watching and praying. Always. Bathandekayo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngikuthi uma ngabe umhlaba unje njalo kunje umhlaba. Uthi uNkulunkulu ifocus yami isebandleni. Libandla lema kahle kuposition. Libandla litawa affecta umhlaba. Umhlaba ungakhali ubhubhe sikhona. Bantu bayesogweni sikhona. Ngeke kwendeke. But sifuna sivuke sigadazele. Ngoba wavuka ungagadazeli kudaba nenkinga. Sethi siyabona ukuthi uvuka mahala wena. Uyethusa nje awunalutho. Uyethusa. Kulabo labanga kaphathi iBhayibheli kuphela nelicilongo levangeli. Kwasho umfundisi Maswanganye. Wathi kunemakholwa la busy aphethe only the Bible and malo hymn book. Bakhohle ukuthi kwentekana emhlabeni. Uma ulalela tindzaba ubuka bomona kutse ufunza emaphepheni kunento lentekako eUkraine. Niyayibona. Basi labanye abafuna analyzer. Sibona iRussia lendlela lenta ngayo babona ibakhumbuta Hitler ukuthi wavuka kanjani. Basi is a carbon copy. But nakuvuka Hitler kuba ne-Second World War. Nyalo lokubona ko lengenhla kuvuka superpower lenemandla. Isinayisukuma mbabosonto nzima. Labanye bayaqala bayathula bayafinyela bayema bathi asesibuka usikwente kanjani. Bathi asifuna ukungena. Angithi. Labasi bayalunguta kuthiwe hey wena benza wena. Nivile Musa akasho mina. Athi umuntu hey ngethwala. Ngivela enye leader eAfrica seyicolisa. Ithi hayi ngiyacolisa. Noma ngakona mina kodwa ngicolisa. Ngoba athi angifuni kuvuke umuntu lonani lonemandla. Uyakubona lokho. Uyatiwa. Libandla laNkulunkulu, I want to tell you bathandekayo ukuthi lin more powerful than labaphethe ikhali tabo nuclear. Ngoba besatshwa ngale ikhali te nuclear. So more powerful. Because it's in we affect what happens in the spirit before it happens in the natural. But kufuna abantu bavuke bemenzaweni yabo. Banothwala tandla enhloko so that we can influence what happens ku governance of nations. Ngoba phela umbhalo uNkulunkulu nguye lophakamisa abantu ababeke emandleni aphinze futhi abadzilide. Naze khona umuntu lojangaza ngalokho ngakavumelane level laNkulunkulu sinemandla kumbeka emthandazweni. uNkulunkulu ente ladume ngakho ngoba nakasukuma yena kwente kaTinto.
Igama lenkosi malibonga. Bambamba Peter, bamvalele etilongweni ngalokho ngakafanele. Libandla lathi ngeke silale, siyavuka siyathandaza. You know what happened? Ebusuku, phakathi nebusuku. Wazi uNkulunkulu abanje nase bathandaza ngalendlela. Wakhipha instruction, angel go down to the prison. Na ifika ingeloze etilongweni ikhanza letilongo olivaliwe faka bozankosi kufaka yonke lento lena etilongweni inkanankana bonsondonzini. Kunemasotsha kunemabgadzi bagadzile nalaba baboshiwe. Lo Peter nakafika ingilozi wakhunguka letindo kwathiwa hey ndoda put on your sandals, we are going now. How njani manje? Sokufika uNkulunkulu. Uma athi uNkulunkulu sengehlile ngani ngehliswa imithandazo yalabathandazayo labangakalali. Wazi uNkulunkulu kushintsha tinto. Azange sekwenteke elijele livuleke litivulekele lodwana. But mase kusho uNkulunkulu ngimthandazo yebazalwane kwavuleka litilongo. Yaphuma ingceke uyahamba yashona phambili. Hey. Emandla emthandazo. Kube libandla lalala langenti lutho asathi bekutawendekana etilongweni. Kepha malibandla lathi ngeke silale siyavuka. Was a shifter tinto in the spirit. Washintsha tinto in the physical. Kwavuleka iminyango emajele bahamba baya phambili. Nako lokwenteka. Allow me to quickly move on ngidofika la ngifuna kufika khona namuhla. Na indzaba ithi uthi ke uNkulunkulu ngibeke impendulo yelive yemhlaba ngayibeka ebandleni ngoba libandla lifocus yaNkulunkulu namuhla. Uthi ke uNkulunkulu nakakhuluma ko emasango eHades ngeke akhone kulimela libandla laNkulunkulu. Lavuka libandla langena endzawoni yalo laqala lanyakata. Linyakata lingaboni lesimo ngaphandle ukuthi sinjani. Linyakatiswa ngule live lelikhulunywa uNkulunkulu. Esikhatsini esinengi na utawubuka lokubonakala ngaphandle ngemehlo enyama, you will be discouraged. Awu lento lena mose sekude lokungenteka. Na ubuka leso lenyama. But now ungandlula esweni lenyama bese ubuka lokubhaliwe what is written. Bese kuvuka lithemba. Ngoba uNkulunkulu uvusa nalokufile. Bekuyini ke lokusekhokhotela ngathi sekuyafa. Na ufika uthi uyothandaza ukhanza umuntu andonda. Ushintshe amagiya lamanengi lomnyathi eyinkosi sale wenta insando yakho. Angithi because nana naye udivikela yena uthi angifuni ukuthi kuthiwe imthandazo yami iyehluleka. How can you pray for somebody lombona athi uyafa uthi akaphili nangasaphili ke tathiwa hayi umthandazo wakho uweak because ubuka ini lokubonako. But if you look beyond what you see and based upon what is written, uthi uNkulunkulu unemandla lovusa lokufile bekusangakafi lokho kusho ukuthi kusesengcono. Kona nayo kuyakusida lokho ukuthandaza umthandazo lonjalo. And let God be God and do what he lavame usakwenda. Ukushiyele kuNkulunkulu. Sikhatsini lesiningi the things that we see that should not be lefuna abe atikho khona tibangelwe hayi kuNkulunkulu. Tibangelwe ukuthi thine asikavuki sathi enforcer usatenteke njengalokho uNkulunkulu akhulumile. It's not God to blame. Kunebandla okufuna bavuke. Uthi ke uNkulunkulu libandla naselisukuma lihamba emasango eHades ngeke akhone kulimisa. They will not. The gates akhuluma ngedefense kunesihogo sakhe tibonza. Libandla liyahamba wena libandla lihamba nangabe lesihogo simela afuna sisuke. Ngoba kukhuluma uNkulunkulu. Hayi kuthi silibandla sekunesokho ngala asikhweshele eceleni kuthi akuvala eceleni tawugcina uthi yathi le nto vela ayisebenzile kuyedzelela
until you say in your spirit and rise. Because this thing phela ayikho evini leni. uNkulunkulu akukhulumile kunaku. Nasa ukukhuluma naNkulunkulu ngaloko. So ukutshela lento, hey wena suka la ngoba uthe uNkulunkulu ufuna ngabe njalo. When you arise, uthi uNkulunkulu nami sengigcotshwe khona. When God arises, the enemies will scatter. There's going to be progress. Bafundi kungazuthi kukhona into labayibona kuJesu liyafika yabathunuka enhlitweni yabo basi Jesu yathi wenda tinto ngendlela lehlukile wenda tinto tibe nemandla wenda tinto lesengathi letingakavami but imfihlo yakhe ngathi siyambona ngathi uhlala spenda isikhathi uvukile akalali usemthandazweni because ukhuphuka kanjalo entsabeni abe neyisa sebathi ke awusifundise ukuthandaza nathi ufuna mhlawumbe lento siyithole sifundise ukuthandaza uthi ke nakabafundisako the model prayer nanithandaza nibothi babe wethu losezulwini malihlonishwe igama lakho uthi umbuso wakho awude inzando yakho ayendiwe emhlabeni njalo kuyendiwe ezulwini ngifuna kuma lapho ngingasachubeki abantu. I'm not coming to unpack lo mthandazo kepha nawo lokufuna ukukunaka uthi nakakhulumako umbuso waNkulunkulu awude the kingdom of God must come abese maRoma 14:17 athi umbuso waNkulunkulu awusiko kudla nekunatha umbuso waNkulunkulu ukulunga umbuso waNkulunkulu ukuthula umbuso waNkulunkulu uyinjabulo kumoya longcwele. That is what we need to pray. Uma ngabe kude injabulo we are deprived of injabulo. Uma ngabe kude kuthula we are deprived of kuthula. Uma ngabe kude kuma kahle kuNkulunkulu we see those things. We need to pray umbuso wakho awude. Kufuna kuvuka umuntu emesikhaleni. Umbhalo uyasitshela uthi sihlalo saNkulunkulu sekubusa kwaNkulunkulu sisime nge-righteousness nange-justice. Bulungiswa nekulunga phambi kwaNkulunkulu. Uma ngabe sibona emhlabeni esiphila kuwo kuze kude i-righteousness. uNkulunkulu usigcobile njengelibandla asivukeni sithandaze kusube khona i-righteousness lela siphila ngakhona. Uma sibona kusikude ijustice la siphila ngakhona uNkulunkulu asivukeni sithandazela ijustice kusibe khona ngoba akusiyo umbuso waNkulunkulu kuchubeka kwestatus quo lesedzelela ijustice lesedzelela irighteousness lesedzelela kuthula akusiko lokufuna uNkulunkulu lokho uze uNkulunkulu uyala abapriest uthi nina abapriest ngini you have perverted ijustice uthi uNkulunkulu nakhuluma nabo you have falsified the scales you have said kulabo laba guilty nathi ba innocent nathi laba innocent ba guilty because sekupolluted ijustice uNkulunkulu akakuthandi lokho nakabona kukhona ipollution of justice in the land. But uma libandla litawuhlala phasi libinze lithule libone injustice yenteka libone unrighteousness iba rampant in society uNkulunkulu ubheke ethini baphe emakholo lavukako bathandaza uthi Nkosi this thing inesandla semfene there is no justice kuloko we are praying this thing down uthi uNkulunkulu mina ngidawuvuka nakuvuka abantu uma sibona ukuthi kude bulungiswa kude kulunga eveni emangweni emakhaya continent emhlabeni singeke sibinze njengelibandla kungazi ukuthi konke kuhamba kahle ezivu ukukholwa ngilokuphatha iBhayibheli kuphela siye esontweni kuphela sibe singanawo khona ku-influencer umhlaba kanti phela uNkulunkulu ubheke ethini si-influence umhlaba. That is what God is calling for. That is what God is looking for ebandleni kuze kube khona kuvuka umbuso waNkulunkulu utabe suyefika uyenteke emhlabeni. Hallelujah.
Makabongwe uNkulunkulu sibathandekayo. Ngivumelene ke bangcwele ngigijime ngithi kunescope emthandazweni. Le nto awugcila kuso 5 minutes bese ngiyedlula ke sengikhuluma naku ke lekufuneka singene kuko namuhla. Bill Bright, founder of Christian Campus Crusade, na Lauren Cunningham, the founder of Youth with a Mission. Bathi bona kuna 7 mountains of societal influence. Lekufuneka ukuthi libandla livuke limesikhaleni. Sito influencer what happens. These are the mountains. 1, ku-religion. Tengolo. Angifuni ukukhuluma ngento lekhashane, ngifuna ukukhuluma ngento ledudane. Kule minyaka lendlulile sike seva iparlamente yakithi. Ba debate ukuthi are we banning other religions even la kangwane noma cha. Sifaka ini esikolweni lokutawufundiswa esikolweni na ngenza bathe religion. Nguloko noma ngiloko noma ngiloko noma ngiloko. Yebazalwane sibitwe uNkulunkulu ukuthi sibe neinfluence kulo mmango lesiphila kuwo. Uma sikholelwa kuNkulunkulu lophila kothina kumele sivuke hayi ngelegislation kuphela but kufanele sivuke njengelibandla sime sithandaze because kunemimoya lesebendako lenamuhla ngiyabekisa ungangena kancane kancane lokunye sikubukele khashanyana ngathi ngithiwa yini ngiJuly noma ngibani sibinze tibethe ngena letinto ngikunyelele diyangena dithola timphansi diyangena libandla lilele lalabanye bavukile banyakade emgwaqweni they are enchanting badivana benta tonke letinto bacubeka baletha something le monetary le physical to influence kuze kuthi kungene lokungenako. We may never know what would become tomorrow, the next year, the other years. Uma libandla lingakavuki lema esikhaleni la influencer in terms of religion kule level esiphila kulo. Sometimes we take these things for granted. Bese sekungena buthongo nekulala ezivu utawuhlala kunje. We have no guarantee uma singavuki njengelibandla sithandaza. Siyadzinga lokuthi uNkulunkulu abe yifocus, abe yicenter of impilo, of existence. Ngoba uNkulunkulu uyini? He is the author, he is the perfecter of life. Bonke bangaba khona. Kepha ekugcineni uNkulunkulu. Ekuqaleni uNkulunkulu, ekugcineni uNkulunkulu. Bantu abangadiyengi kube ngathi konke kuhamba kahle namuhla. Siyamdzinga uNkulunkulu ukuthi abe yicenter ekuphila kwethu. Kuqala kwekuhlakanipha iBhayibheli lithi kumesaba uNkulunkulu. Simesabe as individuals, simesabe as families, simsabe as communities, simsabe as a nation. Simesabe uNkulunkulu. But lesikubonako labaphukuta uNkulunkulu. Labanye baba neligama lokuthi bangemakholwa. But now siyahlola ukuthi bangemakholwa njani awukubona. I was reading ku internet. Live la kangwane kuthiwa is a Christian nation. Angithi. But how many are really in the church? Now buka nombolo. How many are followers, committed followers of Christ? Now buka lokho. Udawubona ngereligion esinayo, into labayenda kubantu. Then you will tell ukuthi ubangemakholwa ngemlomo, abasemakholwa mbambamba. Christian name in name only, but not mbambamba. Siyamdzinga uNkulunkulu kumbuyisa simene. Ngize ngithi ebathandekayo libandla ekuqaleni nalisicala kolibandla kwaba ngathi liyahlushwa liyahlukubedwa libandla lekhathi lihlushwa lihlukubeda lamakholwa abemembambe ekholweni angadlali lamhla kulula ukuthi
senda tinto haphazardly nje. Ubona na ufunze emaphepha, ubone kuvuka ema-ministries, ubone ba-leaders alama-ministries lamanye, akusho mina ufunze emaphepheni. Ubuke the quality of the life, lezi sisiyiphila. Because it's no longer about God, it's about other things. Ubone le ndlela lesikhuluma ngayo bese ubuka ukuthi bendani labantu lekuthoba khuluma ngale mpilo yokukholwa, bendani. Bese uyabuta ukuthi where are we going? Simephi? Ngabe kungiko ukukholwa lokho lokufunwa uNkulunkulu. Asivukeni. Ema-families, uNkulunkulu wabeke waba i-basic unit of society. Ngulapho ema-values ufuna agcishwe khona, ema-morals agcishwe khona. Lele sitakubona kukaphakela ku-society ngaphandle dinto lesitifunze emakhaya. Nale makhaya kube nabatali bobaba nabomake labaphila bafucwa ba-influenswa live la uNkulunkulu batokhona kwekhamela abantu bababo ema-values. Uma kulahleka lokho singasamati uNkulunkulu ngema-values embhalo bese sesinaka letinye tinto simkhohle uNkulunkulu sikhohle ukuthi uNkulunkulu mbambamba ufuna ini uqala kuyashelela sikhuluma nge-education. Education kukhona tinto ngena ekhathi tiyafundziswa lokunye wakhona kuthiwa hayi bantwana abangentiwa nje bantwana kungentiwa kanje. Uyabona lo kukhona into lelahlekako lemucwako nasimucwa lento lemucwako kubatali ngathi balumleka kunetinto etawufakwa kubantwana. Is a society le yakhiwako longayitholi ukuthi what kind of a society lesiphila kuyo. Nasingamakholwa silele singakavuki kune problem. uNkulunkulu ubheke ethini. Stand up to be counted. Ku-government, hulumende kufune akhe ama-regulations, akhe i-environment ibe conducive, kuze sitokhona kuhlalisana, nakukhona tigebengu batibambe batifake emajele, nakukhona labanjani basupporte abantu, labatawante amabhizinisi ngiyabekisa kiwe phambili, kube nemo-service delivery, kube nakho konke lokho. Ngule ndlela uNkulunkulu afuna ibe njalo. But because of influence yalo mumbi, bangangena abantu embusweni kuhulumende, bafike bangayinaki indlela yenhlala kahle ngesimiso saNkulunkulu, bese batinaka bona, bakhohlwe abantu. Nase kubona lokho, uNkulunkulu uthembe etsini. Kubabise ama-leaders, sibabeke emthandazweni. Kuthi uNkulunkulu asihambele asivelele. So that isitawubuyela kube nenhlala kahle mbamba, kube ne-service delivery, kube khona i-conducive environment. Lento libandla lingayisukumela liyente liyithandazele. Ukubona ukuthi kuyendeka. Uma umbhalo uthi kumaRoma siyanxusa ukuthi kukhuleka nekubonga nekunxusa kwentelo yabantu bonke labaphethe kuze sitaba nenhlala kahle emhlabeni. Sikhuluma ngalokho. It is not about blind prayers. But imithandazo lesimo evini laNkulunkulu letawuletha ukuthi kube khona inhlala kahle lapho siphila ngakhona. Kuloko lokufunwa uNkulunkulu. Imedia iletha information, isitshela ama-historical developments kuze ukuthi utoplana njengelikholo. Ungeke ulikholwa uthi na uthandaza uthi sengithandazile. Uthi na uthi uyafunza uve lokuthi ngathi kuta i-disaster ngala kunephepho lesikhulu. Uthi na hayi sengithandazile sengihledi ngiyabekisa. Uvuka uhambe uye ngaphandle ushaya sangcotho kushaya ini uthi hayi mina uyabona musa. Letinye tinto ukuthi nase uthandazile uNkulunkulu ufune you use your mind ingqondo yakho uthi put things in order. Kusitawende kanjani? Siyadzinga ukuthi uNkulunkulu asiside ku business, kuma economics, ku finance. Umali impendulo lisho njalo iBhayibheli yakokonke sicontrola ngayo, but imali it becomes a lousy god now utawuthemba yona, because ungayithola imali beyiningi ikuthatha uphile 120 years. What is that compared to eternity? Umuntu ohlakaniphile ngulothi beyond the money lengithola nyalo, lale physical things engithola nyalo, what will become of my life beyond? Funa besibuka lokho.
and then use the economy and the finance to make sure we influence life after death. Now lokufunekako, which is our sure investment. Manje-ke naku lokukhulunywa nguNkulunkulu. Imithandazo lokuze sikhona kuyithandaza influence le society bathandekayo, lokho asikubhase evini laNkulunkulu. Singaqale sithandaze imithandazo lengakasima evini laNkulunkulu. Ngoba umthandazo akusiyo i-emotional display. Kuze na ufika uNkulunkulu afike ugicike wena. Uzawungoza, awungoza. Na uthi awungoza so ucedzile ekukhala. Kungazi uNkulunkulu kumele ukuthi okay so ukhalile ke manje. Yini lofuna ukuba ngikwendele yona? Yefika le ndoda na David ngihawukele. It's not enough. Uthi Jesu, tell me, what must I do for you? Ufuna ukuba ngikwendele ini? Uthi ke yena ngicela ukuthi ngibe ngibone. Kubona kuyintsandvo yaNkulunkulu na? I want to suggest yebo. Ngoba kube bengasintsandvo yaNkulunkulu abengeke amphelisi. Uthi uNkulunkulu ukhuluma intsandvo yaNkulunkulu. Lo lokucela lokufuna ukutawendeka ngoba kuyintsandvo yaNkulunkulu. Because uNkulunkulu can only be moved by intsandvo yakhe, liplane lakhe. Hayi letinye tintfo. Ayibe based lapho. Umthandazo wethu lesithandazako. Leli verse lensithi sitalifunza ngicela ukulifunza na i-amplified version. Ungalifunzi ngale version yakakho ku 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Asilamagama nge-amplified. And this is the confidence, the assurance, the privilege of our boldness. Usisinesibinzi. Uthi which we have, lesinayo kuNkulunkulu. Umthandazo lo ngiwona umthandazo lo bita kusilolo uthandazako abe bold. uNkulunkulu uyayithanda boldness ne-confidence. Ngingathi na ngiyothandaza ngenza unkosi soda ubona nje kulamagama lengakhulumile. Ucaphiye lokho lokungathi kungikho. Akusiyo umthandazo loyo. Kuthiwa lapha i-confidence, i-assurance, i-privilege of our boldness. Lesinayo uNkulunkulu. Uthi we are sure. Kuze uma ngabe sicela lutho noma ngabe yini, senda i-request ngokwenzando yaNkulunkulu in agreement with his own plan. Ulibona iplane laNkulunkulu na? uNkulunkulu uyareveala iplane lakhe evini kulama pages e scripture. Uma sifunza imibhalo sibona iplane laNkulunkulu. Uzike lo mbhalo ngakhuluma ko la, uma ngabe sitawuthandaza lokuhambisana naleli plane laNkulunkulu, sine confidence, sinesibinzi. Sithini lesibinzi? Sithi uNkulunkulu he listens and he hears us. Ngalama emagama uma ngabe ngitawukhuluma ngako konke lokunyile ngakukhuluma, uNkulunkulu uyasishaya amaphiko emhlane intaba sesiyoni ngiyabekisa. Lawo magama singawakhuluma. Lawo magama kitata mine akamove uNkulunkulu akancane. Nase ucedzile uSengqulunkulu isishaya amaphiko emhlane kuphi entabeni yasesiyoni sokuvakele lokho. And then uNkulunkulu is still looking for what is my plan kulolu kukhulumako. Sakhonekithana neliplane laNkulunkulu. Little Bible, then we have God's ear. uNkulunkulu uyalalela uNkulunkulu. Asinakalelela uNkulunkulu. Lesikhulumako uyasiva. Uthi ke, and since we positively know that God listens to us in whatever we ask, we also know with settled and absolute knowledge that we have granted us as our present position. Lelisicelako. Siyathi ukuthi lokho lesikucelako sevele sekwentekile. We are not waiting for it to come. The moment ngithandaza ngalokho entsandvo yaNkulunkulu
then I know sekwendekile. I can move from that prayer to say thank you Lord for giving me this thing. Ngoba kusenzandweni yakhe. Ngifuna ukuthi bathandeka ekseni uma sibone even lakithi kunetinto ema-elements la ngalayini nelive laNkulunkulu. We are not at liberty kuhlala phasi sifana nebantu bonke. Basi nabakhuluma hey niyabona nisekwendekani niyabona nisekwendeka bese nathi sikhuluma kanjalo. Thina sine privilege yokuthi si-influence what is happening. Leli sikubona ngathi akusiko lokuhambisana nelive laNkulunkulu. Sinemandla yokushintsha. Kunenkosi yaseNgilandi bathi yathi yayesaba imithandazo yaJohn Knox more than the armies of so many nations put together, because kukhona layibona lo lenkosi. This man abesinakathandazako uNkulunkulu agcotshwe khona kwendeke tinto because of anointing bese tiwa lendoda, because abevukile emthandazweni, such that le tinto lebetkhulumako lenkosi nayiva ukuthi uthandaze wathini John Knox athi ha kutawendeka. But lamanye amakhosi nakathi batawuhlasela ngwenteka bangafiki, but wathi lemthandazo lomuntu lo uyingoda esibili. Asemane kuvuke makholwa bazalwane labataba ngiloluhlobo lolu lokuthi uma ngabe bathi bayakhuluma tinto lesibhalwe eveni unyakade tinto tibe lined up tinto. Igama lenkosi malibonga. Bathandekayo ngivumelene ngithi live laNkulunkulu lisenta sibe ngema commanders in the supernatural. Live laNkulunkulu lenta ukuthi uma ngabe lifika kumuntu lingena, the entrance of the word, lifike lichinje mine, an ordinary human being, into a God. Kusho umbhalo kuPsalms 82 verse 6 kuthiwa ngathi nina nibonkulunkulu nonke lapho live laNkulunkulu lifinyelelekile liniphendule laba bonkulunkulu. Naku lengubonile ngisafunza and I study lokuthi uma uthatha ngiyabekisa kudla udle, uyakuthatha kudla ufake fork and knife ukuhlafune kudla kungene emlonyeni angithi, you are trying to break it down, but lokho kudla ngeke kukusite nakusesenjalo. Kuyangena kudla kule kuthiwa i-alimentary canal esophagus, sesifunza biology nyalo, small intestine, large intestine kuyophuma. uNkulunkulu la kule stage lekwendekako ubeke ema-enzymes wabeka lokhu naloku lokufike ku break down the food into assimilable portions. Lokukhulu kuze kukuside, it must be broken down. I-digestion leyo. Isina ifike le lapho sekutawemukeleka khona angathi usikwente kanjani kuthi kungangena ubona umntwana lomncane bese uyakhula so kwente kanjani indzaba yekudla, but kuyendeka. Live laNkulunkulu lifana naloko uthi Jesu umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa keje nga onke emavi lavela emlonyeni waNkulunkulu. But how? Indzaba isele ayigcini ngekuva live laNkulunkulu lishuyayela, ayigcini ngekufunza nje kuphela studying the word, but the word of God must be meditated upon. As we meditate upon the word of God, ngihlethi ngingedwana ngimeditate. What is meditation? Meditation is revolving around your mind. Uyicabange lento. Usina uyicabanga enhlitweni yakho, uyigaya lento le yelive laNkulunkulu. Kuzimbambamba uNkulunkulu uthini nakathi kule live lakhe. The moment uba nesikhathi se-meditation, that is how the word of God gets digested.
lifike lapho khona bese liyangena in your spiritual emthanjeni yakho. La ngena live la uNkulunkulu bese uhlabela njengemhlabelele athi ngingenwe emoyeni wami. Ilizwi lakho Nkosi yami. La ngena le live ekhathe emoyeni wakho. La ngena emoyeni wakho. Uthi Jeremiah le live ngalidla. Ngasinangilidla lase lafike liyachinja lengekhathi. Lasina lingitshintshela lengekhathi kwase kwendeka tinto. Laba assimilated live la uNkulunkulu ufike lishintshe umuntu an ordinary man into some kind of a god. Lo muntu lo tawusina kabona storm singala labanengi babaleka from the storm because ongenwe emoyeni wakhe live la uNkulunkulu athi ngibhekele because live lithi angihambe ngibhekele. Ufuna lokho uNkulunkulu. La ngena le live la uNkulunkulu sala assimilate empilweni yethu. It is the word that has been assimilated. La ngena enhlitweni yethu lelitawenta ukuthi likushintshe lingishintshe ngibe uNkulunkulu. Such that we do no longer walk by what we see, but we walk by what is written. Nasa sihamba lokubhaliwe. Ufuna lokho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu vukani bandla. Vukani bandla. Why sivuke bandla na? Sizathu ukuthi uNkulunkulu uyaskena the environment. He sees ukuthi we are here now. There is coming a time. Nasifika lesikhathi kutawushuba stage. Nakushuba le stage kutawufuna kubita umuntu lovukile yena ngayedwa. To face what you are facing. Kutawufika isikhathi lapho khona kutaba khashana kuthatha licingo uthi ushayela umzala wakho ushayela iprayer warrior ngoba kuhle kuvala internet. Kuvala incingo kuba uyashaya incingo kude licingo. The simo sesibhekile embe kwakho. Noma khona kuvuka ungene emoyeni wakho live la uNkulunkulu to speak to the situation. You will be pitied. uNkulunkulu uyakala uyabona. Ngeke kuhlale kunje. Things are changing. Things are coming. When those things come, kutafuneka ukuthi wena na uNkulunkulu wakho nathi ini. Nyatana yena uNkulunkulu wakho. And speak those things. Unamathele wethembe uNkulunkulu. Ungasethembe letinye izinto. Umethembe uNkulunkulu. Lo mbhalo uthi labo labethembe uNkulunkulu bafana nensaba yaseSiyoni. Lemile engena unyakadiso. Njalo ukuthi insaba thace eJerusalema kanjalo Jehova uNkulunkulu wacela abangcwele bakhe kufuna lo muntu lo madiko lo uNkulunkulu avuke ebuthongweni. Ngikhuluma kancane sakudlala nyalo ukuthi uma ubona kwendekana eRussia eUkraine uma ucabanga ukuze lokhu kukhashane look at what happened ngeCovid. Icale kancane sive eChina siva kuphi kwendekene. Uva ukuthi kwendekana eRussia iRussia iphethe oil lomnengi. Lo oil omnengi nyalo kusuka nyalo uma lo oil bambambile kungathengiswa kahle lo oil. What is going to happen? Lo oil esimtholako kuyakhula itolo bekhula petrol ayesedolo. Namhla siva ukuthi tswali liter ling 18 rand 60 something. Ungeva ukuthi liter ling 50 rand a liter petrol. Kusho ukuthini ukuthi liter ling 50 rand ya petrol? Lento lento kalotsona unenzaba nayo. Ikaffecta kanjani ngala khula kudle esitolo uve sikwase sing 30 rand. In no time uve ukusuka kuya imbabane 100 rand 1000. Le mali oyiphethe esikhwameni ibe useless in no time. Things can happen. Kufuna ukuthi lo muntu lothi uyakholwa akamathi uNkulunkulu wakhe. Because uNkulunkulu la umathi yena noma thina tingaguquka ngaphandle uma umethemba yena. Hallelujah. Uhamba nawe uNkulunkulu. Ngiyabekisa ngalokho. I'm not alarmist. Ngikhuluma ngentole ngendeka. Lebita kusumathi uNkulunkulu wakho. Uze uNkulunkulu vukani bandla. Libandla ufuna livuke. Singabe complacent, sicabanga ukuthi konke kuhamba kahle. Things are happening in the spirit. And we are having the power and the grace to affect what is happening in the spirit. Udawende uma sivuka siphakama. Uthi Jesu abona Peter one time. Uthi ke Peter nakakhulumako, "Hey Nkosi, mine ngidaba nawe noma ngabe kuthiwa uyakuphi. Not only kuphela nangabe kuhamba kahle, I will go with you in prison." Uthi Peter, "I will go with you even nasekufeni." Usho kanjalo, kwakusahamba kamnanzi.
Hey. Uzi Jesu, you don't understand the battles that are fighting against you. You don't understand. Uzi Jesu, I have prayed for you, Peter. Uzi nasa uvukile. Uzi, I have prayed for you ukuthi ukukholwa kwakho kungehluleki. Uzi, after praying for you ukuthi ukukholwa kwakho kungehluleki. Ndawuthi nasa sawuvukile sobuyile kimi. I want you to strengthen your brothers and establish them. Uzi, I have prayed especially for you. Ukhuluma lokhu uthi notsake ndeki. And guess what is happening here? This is what was happening. Uzi Jesu, Satan has earnestly requested and sought for ukuthi wena nibe sifted njengakolo. Wacela. Uthi ke Jesu ngiyabona ukuthi kutawendekani, wena ubona. But that is why I'm telling you beforehand. Kuze kukhona lokutawendeka. Take heed, Peter. Nasekwendeka, but I've prayed for you. Kube bengakuthandazeli, kodwa basenkingeni. Uvene, uthi Jesu lichudze lingakakhali. Namuhla, you will deny me 3 times. Uthi ngeke kwendeke lokho. Uthi don't worry. I can see ukuthi awubona, but I've prayed for you. Because Satan ucelile kusube sifted. Yebazalwane, thaneni mzalwane. Uyathi nangabe uyakholwa, ukukholwa kungakuthatheli phansi. Ungakubambi njengegaba lakhe yeye. Do you know ukuthi Satan has asked for you impilo yakho? Lalelane bazalwane. Lelo kwehlela Jobe. Kuthiwa wafika Satan. Nakafika le wathi uNkulunkulu, have you considered my servant? Wathi ke Satan, this man akakhonti ngelide. Sizathu ukuthi wena uNkulunkulu umbele enca zonke. Asemane ukhweshise lokwacela. Wathi uNkulunkulu, okay, go ahead, but don't touch his what? His sword. Wase kwende kanjani? Kwahohloka yonke lento abayiphethe ezijobe yahohloka yaphela, because the devil had sought. Ngifuna ukukutshela mntwana sekhaya. Uma iBhayibheli lisihloma intonga etikhali, kuze usingelisuku lolubi ume. That evil day is coming for you. Don't take it for granted. So long as ungumntwana kaNkulunkulu, so long as you have got the enemy, uNkulunkulu, it takes for you to rise, for the enemy to drop. Umuntu awulala ungavuki, that evil day is coming. And when that evil day comes, likukhanze ungakajimi, ukhanze ungenalutho. Likukhanze live la uNkulunkulu lingekho in place, likhanze umthandazo silele. The devil will have a field day. uNkulunkulu vuka kusekunamuhla. Practice almasela lakho lakomoya. Don't rely upon your spouse, your father, your mother, your pastor, your whatever. Kuze usuthi awukuma wena. No, move away from that. Ngifuna wena kusho uNkulunkulu. Thatha impilo yakho ibeke center. And make sure that you do what God says. Arise. Uma ngabe bowulela ungakavuki ungakathandazi, ase umane uqale namuntu uthandaze. Practice. Because uNkulunkulu uskana the environment. What is coming? The things when tita funete khanze number 1 unemandla, ne-ability, counted worthy, because they are coming. And when they come, they must find you ready. Kusho uNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma free of charge. Akhuluma into tingakabonakali tingakendeki. But those things will come. Asetendeka. Labahlakaniphile bayalalela beve. Kuza uNkosi asewubuka yami impilo. Ngimephi la ngimekho? Ngime kahle invele. Am I in right standing? If not, can you help me? Because I want my faith ukuthi ime kahle kuNkulunkulu. Nako lokufunekako. Igama leNkosi malibonga. Ngicela kugcina ngalamagama akuZakaraya. Zakaraya ngicela kungifundzele make osisi lawo magama chapter 3 verse 1 to 4. Sesivela ngalawo magama lawo ke bese sesiyathandaza. Simakadze wabe sewungibonisa Jeshua umpristi lomkhulu eme embe kwengilosi yasimakadze naSathane eme ngasendleleni sakhe
eme ngasesandleni sakhe sekudla ade kumangalela. Simakadze wakhuluma kuSathane wathi, Simakadze uyakwekhuda wena Sathane. Simakadze lokhethe iJerusalema uyakwekhuda. Le ndvodza ayisiso sikhuni lesivutsako yini lesephulwe emlilweni. Jeshua abembethe tembapho letingcolile ngesikhathi aseme embi kwengilosi. Le ngilosi iyakhuluma kulabasiti labebeme embi kwayo yathi, Mkhumuleni letimphahla takhe letingcolile. Yakhuluma kuJeshua yathi, Ase ubuke, sono sakho sengisisusile, futhi ngitakwembathisa imijiva lehlandekile lemihle kakhulu. Hallelujah. Makabonge uNkulunkulu. Sekhanza umpristi lomkhulu. This man is not just an ordinary Christian. Uyambona? Umpristi longakanani lomkhulu. Lithi umile embi kwengilosi yaNkulunkulu. Usinake emile lambi kwengilosi yaNkulunkulu uthiwa la ngasekudla sakhe naSathane umile. Uta kutom accuse. What is the source of the accusation? Nangicabangela kusho nelivi laNkulunkulu. Lithi lo Joshua abembethe ingubo lengcolile, filthy garment. Umpriest lengikhuluma ngaye. Angikhulumi ngeordinary man, umpriest. Uma ucabanga ukuthi kumbe mina nawe we could be exempt, cabanga kabili. Cabanga kabili. Umpriest mhlambe namhla nangaku translate ngithi ngipastor lo. Ngithi mhlambe lona ngireverend lo. Ngithi lona ngibishop lo. Ngithi lona ngu-archbishop lo. Uyakubona mos ama titles. Or this is the apostle or this is the prophet. Lo kukhulunywa ngaye. This man you think must be leading the charges ankulunkulu. Are holy from the front. Are holy with holiness. Ukhanzakala unetingcubo letingcolile. Uthi ke uNkulunkulu kule accuser. Lona akusiso inisikhuni lesephulwe emlilweni na. Is this not a plug? To plucked out of the fire. Akaphumile ibrand lekhishwe emlilweni. Ngalama emagama uNkulunkulu recognizing ukuthi ngumpriest wami lo. But utholakala sombethe ingubo lengcolile. Le representa sono empilweni yemakholo. Uma kunempilo yesono empilweni yelikholo noma be sono sini sinika Sathane ifoothold ukuthi eme atok accuse. Kungazuthi uthi Sathane nangabe wena uNkulunkulu wejustice wakhanza kuna evil kimi such that you excommunicated me wangilahla. How about him? Yini na ugcoke ngubo ingcolile. Kungakho uNkulunkulu shishwe ejubela lenzalo. Uthi the Lord, even the Lord who has chosen Jerusalem rebukes you. Uyakwekhuda wena Sathane. Because mina uNkulunkulu ngiyabona ukuthi lesi sikhuni lesiphuma emlilweni. This priest akazange angene esonweni ngekuthanza kwakhe. He never went in wawutabhuna kude umuntu ofuna ukungena esonweni. Not even one. But uNkulunkulu, there are manipulations, remote manipulations by the evil. Leyenda ukuthi bantu bangene esonweni. Usina uhamba udikhanze sokungene emahlazweni. However much you want to live a life of purity and holiness, it can still happen. Udikhanze ungene emanyaleni.
libandla lithi amen. Ngifuna kubuda mina. Because asifunelanga siyengane silibandla sibazalwane. Uma ngabuda ngithi usindziswe nini kumuphi umnyaka. Bese ngithi from the time usindziswa kuze ube ngila uphila ngakhona. Bese ngithi bangakhi bethu lothi yena ever since ngasindziswa kuze bengimanje angikaze ngisende sona. Ukhona. Cela ungaphakamisi. Ngoba ngente ucale nyalo ukucamba emanga wente sona. Uyakubona lokho? What does it mean? Does it mean there's a license to go on sinning? God forbid. Ngeke sichubekane kona. But uNkulunkulu uyarealize ukuthi he knows that we are but dust. Kungako uyathi uNkulunkulu ukuthi uyathi noma ungazama kanjani ekwazameni kwakho utahamba ushelele. Kungako iBhayibheli lithi uma umuntu ona sinemele kuyise. Kungako iBhayibheli lithi uma sitivuma tonodethu wethembekile ulungile. Kusixolela sihlambuluko konke kungalungi. Leni sikhuluma ngendzaba ifilth na. Sizathu nginaze bazalwane. Jesu one time uyakhuluma uthi I've seen the devil fall like lightning. Uthi emhlabeni unelulaka lolukhulu. Uthi woe unto you. Mhlaba. So uthi Jesu but he has nothing in me. Uthi nangabe sitha sifike emhlabeni ngelulaka asidlali. Uma sinibukhanza unalokungcolile sitakulingisa nangiJoshua. Losinathi uyavela phambi kwaNkulunkulu. Ususu utawuma utothandaza. Uthi ufuna kuvuka. Bese siyema sithi wena ungcolo nje ungathandaza yini wena. Niyakubona bazalwane. Because embi kwaNkulunkulu uNkulunkulu ungcwele. Uma sithi inzando yakho mayite emhlabeni sikhuluma ngerighteousness. Right standing with God. Ngeke sime esingcolile. Kufuna kukhumuke tingubo letingcolile. Isilengelozi kulabasithi bakhe take away the filthy garment from him. Yayithatha the filthy garment ijikwa lapha eceleni. Uma ijikwa eceleni i filthy garment kuthiwa ke nyelo change of raiment. Kuyahanjwa kuthathwa ingubo lemhlophe. Ingubo lecolisakelele kuthiwa mfakeni yona. Bamfaka. Uyagcoka. Kuchinja stage. This man abenengubo lengcolile. Swathathani lengubo lengcolile nemfaka ingubo lensha. Uyayifaka ingubo lensha. I imagine film sathana solo umile lapho sekwente kani manje. Lo muntu lengifuna kutoma accuser sekushintshe i-raiment. uNkulunkulu kuJoshua, listen to me carefully. I have made your iniquity to pass from you. Sengibususile bubi kuwe. Hallelujah. Uma sekususwe bubi kulo muntu. Hey, kungazuthi uNkulunkulu now talk. I'm ready. Whatever you are going to declare and say, ngicotshwe khona kutawendeka. The filthy garment is removed. Ebazalwane, tsanene mzalwane. Sihamba nemavukuvuku emasontweni. Maningi mavukuvuku bantu labahamba nawo. Uthi lo munye because ngisakabonakali, ngisakabhala emaphepheni, I can do pretty much whatever I want to do. But uthi uNkulunkulu nangifuna ukuthi libandla livuke. Ngifuna libandla lelitasina selivukile libe on fire. Lelita ukhuluma tinto tendeke but libandla lelingakangcoli. Namuhla sikhuluma everything but holiness. Sikhuluma ngani, sikhuluma ngemnotho, sikhuluma ngetimali, sikhuluma ngani, angisho ukuthi ku wrong. But phambi kwaNkulunkulu lidele lide. The first thing lokhulunywa ngayo ngaJoshua kuthiwa le ndoda ingcolile. Akuchinjwe the raiment.
gcoka ingubo lensha lehlukile. Uma segcoka ingubo lensha lehlukile, even the accuser ujutshwa umlomo. Sekude la ngakhuluma. Lo muntu soma njengaJesu nakathi he has got nothing in me. Once uNkulunkulu wasusa bubi bakho kuwe bese bakhwesha sewuthandazile udawubona uNkulunkulu endathi mangaliso. Then we are going to be able to influence the 7 mountains. But the moment nathi sisangcolile sithi siyema siyathandaza, the accuser uthi awuniyadlala nini kwende kanjani. Ndawukhumbula laba kule minyaka nabathandaza abantu thandazela amadimoni nisinefika nisindothandaza sesikolweni sekhipha amadimoni kusuka amadimoni nganiva ke nina wena ke hayi wena ngase uyadlala. Niyayikhumbula leyo nkulumo leyo lalaba khola le minyaka leyo angathi asendanjani amadimoni yalo kulokunye abecambe mangafuna kunihlukanisa kulokunye babe mathi lo muntu uze wele wena phela ungeke ukukhulume lutho wena siyakwadi wena thina sinawe thina ngala. So what do you want to do? Kuthi hayi siyaniva nini niyathanda wena ke hayi wena ke ugcina ubaleka nangabe ukubona usithini utakwathi hambi kahle uyakubona kambi lokwenda kuthi nasisi sitawuvuka sikhulume kanti sigcoke ingubo lengcolile utawenda kuthi the whole thing it's fall flat on our feet sibe na egg on our face kungakho sitawufinyela nakuthiwa thandazani siyakuthandazela abanye njengalo munye wakhuluma emathuneni waza kuthandazela omunye waza ngifuna ukuthi ufake le nto le yena ke bet protector because abona ukuthi le nto le ntiwayo lena ngudodi wonke lo yacolisa lawo magama wathi ngeke ngene lo mdlalo lo akuthandazela omunye washo kanjalo. uNkulunkulu is speaking to me, is speaking to you. He's not speaking to us. uNkulunkulu, how is your garment? Injani ingubo yakho? uNkulunkulu, there's something that is coming. Lengifuna ukuthi uvuke. Begin now. But akuqale ngokuthi kushintshwe tingubo letingcolile. Athi shintshe. This filthiness was forced upon Joshua by satanic forces. Ifuna kumdiscredit, to oppose him. Akazange ayichoose le lokungcola. That's number 1. 2. In our desire to live impilo lehlobile bathandekayo, we are faced with such a predicament. Nathi sibhekana nalesimo lesinje. Lama habits la destroyer bantu labaningi are imposed by remote control from the forces of darkness. Sathana akahlali wathula phasi uyapheka. Uyakubona ukuthi you are dangerous. Therefore, he's busy ku remote control uyapheka. Wena uhamba kungawulisi iBhayibheli watch and pray. Because if you don't, kunabo sokuchakala babekiwe endleleni. Walala wasala. Walala wangavuki usenkingeni. All of us. Angifuni ukukhuluma ngaDavid, the man after God's own heart. Niyamkhumbula sikwende kanjani. Walala. He slept. He let down his guard. What happened? Wabona umfati wemuntu wamthatha walala naye. Emva kwalokho kwendani wabulala le ndodana yakhe. He killed. He committed adultery. The filthy garment. But when God confronted him, akazange azame ukubhaca, wathi kone mina Nkosi. Angithi wavuma. Ngifuna kusho njalo ekseni. Kuze uNkulunkulu uthi wonke lovumako aphenduke ashiye bubi bakhe, uNkulunkulu uyamcolela. Ase ngamcolela aphize uNkulunkulu amnikete ligunya lekungena kuleli office kuchube kuye phambili usebenze. Lengifuna ukunake kwathi ngemandla lamakhulu kuze ukuthi amncobele heavenly power lempilo obhekene nayo ngeke uyincobe ngemandla. It's not by power, not by might. You need divine intervention.
kunqoba sono. Kunemuntu lowezamile. Nike neva labanye athi uzamile kuyekela ligwayi, wayezama kuyekela tshwala, abathi uyezama kwangalungi lutho. Abathi uthola libisi lembongolo makubisilwana ngathi kwangalungi. Azofuna kuphuma kule nto le. Kungendeki. Because ayingaka libisi lembongolo. Idzinga divine what? Power. Kunqoba sono kudzinga divine power. Le ndoda le yasitwa ngiloko. Yazi nayifika phambi kwaNkulunkulu ayibalekanga kuNkulunkulu yaya kuNkulunkulu. Noma ngabe lona ufuna kumaccuse. Kungakuthi lo munye if you want to run to God not away from God. Nase kwendekile wangena esonweni, you committed adultery. You have weba wacamba emanga wantshontsha wabulala. Whatever sono longasicabanga. Nangabe kwendekile waba overtaken. Don't run away from God, run to God. Let the enemy come, atoka accuser. Plead the mercy. Nkulunkulu is ready. Kusho live la Nkulunkulu. Kusathethelele sono akuhlambulule and change your garments. Kufuneka lokho bathandekayo. Asibiyeleni sibalekele uNkulunkulu. Asibalekeleni kuNkulunkulu. Kwabita angelic intervention and the change of raiment kuJoshua kuze tindoda ke change endleleni yakhe. Daniel 6:22 9:3-6 uyathandaza uyaphenduka. Naceza kuphenduka uNkulunkulu let's answer uthumela ngengelosi. Kuthiwa ke the angel said I've come to give you skill and wisdom and understanding. Nasa uphendukile. God will give you the skill, will give you the wisdom, will give you understanding. Good to understand usi tindo funa tendeke njani. And the struggling will cease. Siphele struggling. Uqala uhamba ngendlela lenje. Le struggle singaka the setback lengaka because of the enemy. Kubita kushintshe kwatingubo the garments. Let's get another raiment. Kudawushintsha simo, kushintsha stage. uNkulunkulu kulamahubo 66 number 18 uma ngabe ngiregada iniquity enhlitweni yami uNkulunkulu ngeke eve. Uma ngabe I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Nangabe utawuchubeka uphila impilo esonweni, you will play church until uze kuyovalwa. Ubita uthi enough about playing church. I want God in my life. Lophathekako. I'm changing the garments. Washo njalo. Siyashintsha stage. Ngiyacela libandla la uNkulunkulu usukume sesitawuthandaza sesitawukhululeka. uNkulunkulu uthi vukani bandla. Sivuke emthandazweni. Vukani bandla. Nawuvuka emthandazweni, make sure impilo yakho uwedwana ulikholwa ungamunye ngamunye. Thatha lempilo yakho ibeke la ezidlangalaleni. Unganabe solo unakala abanye abantu. Naka impilo yakho. So that wherever you are standing, you may be found full power, ability, ready to be counted, to escape. Nasa kufika lesuku lolubi, lolutako empilweni. Ukwathi kuma endleleni. uNkulunkulu akakhuluma elide. uNkulunkulu ukhuluma tinto tingakendeki. So that when they happen, laba hlakaniphile, laba evako labevile, beme kahle sebajimile. Ngoba uNkulunkulu akenti lutho. Akembuli imfihlakalo yakhe encekweni takhe ba prophet. He does that all the time. Akuthi nje wangu asivule emehlo boka thandaza. Influencer tinto, don't allow stagnation, don't allow deprivation ichubeke empilweni yakho. It takes God to arise. Kusema enemies akabe scattered. It will take for you to arise, for God to intervene in your affairs. Kuchinja stage. Igama lenkosi malibonga. Baba longcwele lamuhla emini siyathandaza. Kusukela kulabancane kuyafika kulabadzala. Sikhulekela ini Nkosi, sikhulekela kukhunyulwa kwatingubo letingcolile. Ngoba uma ngabe we regard iniquity enhlitweni yethu, wena Jehova ngeke uve. Kepha iconfidence yethu isekuthenini uma ngabe sicela lutho ngokwensando yakho according to your will, you listen, uyasiva. Uma sathi ukuthi uyasiva, siyadi. Sesinako konke lesikucelile. Sakucela egameni
likaJesu. Nasicala leshumayelo sithandazile. Sakhulekela live la kangwane. Uyalibona Nkosi ukuthi lime kanjani. Le tindlu letentakala kule live tiyasa affecta njengelibandla. Intervene Jehova. Akungabe nje. Hambela abaholi bethu. Hambela Nkosi sive sonke. May we find each other. Kuze kuthi sitawuhlala ngekuthula. Uyabona lokwenteka kokubo Ukraine globally kuthi kuya affecta kanjani umnotho wemave. Sihambele uNkulunkulu wami. Hambela le emaveni. Kube nesisombululo lesitawufike sichamuke so that we stop this thing. Kunganoba nempilo leWest lasiphila ngakhona. Hambele emakhaya lesihlala kuwo. Sathane siyathi uyahlasela kune remote control. Afake ekhatsi kucabana emakhaya phakathi kwebatali, phakathi kwabantwana. Kune remote control emangweni esihlala kuyo. Ugcwale ubudlwangudlwangu, ugcwale timbi, ugcwale kweba, ugcwale yonke le mfudu masayili lekhona. Siyathandaza. Kuthi Jehova uNkulunkulu wethu sihambele. Ngoba according to Jeremiah, uthi I know the plans I have for you. Plans to give you a future and a hope. Hayi kunibulala. But lokhu sibulala kokuchamuka kuphi, the enemy has done this. Siyala Nkosi ukuthi sitha sichubeke sente kanjalo. Therefore we command kuthi sandla salo mubi asikhweshe in our affairs. Ngoba iBhayibheli lithi te kuma Psalms 125 verse number 3. The road of the wicked shall never rest upon the Lord of the righteous, lest the righteous man put forth his hands unto iniquity. Ungavumi Nkosi sitapune nathi lapho kutapuna khona labangamati uNkulunkulu. Sihambele kusona lomncane kufika lomdzala. Kwangazi usilelivi alifane nembewu lehlanyelwe ekhatsi enhlitweni tethu. Saphuma silethwale. Mwalo engcwele ulisebenzise kuze ukuthi sivuke ebuthongweni. Ngaye Jesu lo inkosi nemsindisi manje edzimata kube phakade naphakade. Libandla laNkulunkulu, let's give him praise. Hallelujah. Baba siyabonga. Give you praise, O Lord, and glory and honor in Jesus' mighty name. Hallelujah.